zantarumikwa yemwe za efereni zirarutabaye reka zivuga imyato zirabikwiriye zirakarama uti ndigitatera cya mutabazi nyamucumitira bwo kimana gakinga zizigamaganya mu maguru y'ababisha kumaye amakuru y'urugamba abagereho baturage b'u Rwanda nimukomere turabatabaye efeni wewe wifitigaho nizitinya aho rukomeye ziracana inkekwe irya Nyungwe Gatsunda na Nyaruguru bazababwira efeni wewe wifitigaho nizitinya aho rukomeye ziracana inkekwe yeye no kubatwana Nyabimata tuvuga ibigwi efeni wewe wifitigaho nizitinya aho rukomeye ziracana inkekwe Kagamuraga na hehe kw'ingabo zacu za efereni zikokeje igitutu uzakizwa n'amaguru ntuzadusiga tuzagucakira efeni wewe wifitigaho nizitinya aho rukomeye ziracana inkekwe zigizwe n'abatutsi abahutu n'abatwa amadini yose asenga gusabira kuri iyo ngoma efeni wewe wifitigaho nizitinya aho rukomeye ziracana inkekwe ubwicanyi mu bana no mu bakuze ubuhotozi kubawe no kubarigisa ubwo bwicanyi bwawe butona muri cumu tuzabukubaza efeni wewe wifitigaho nizitinya aho rukomeye ziracana inkekwe bakunzi ba radio televiziyo ubwiyunge mbanje kubasuza muri studio muri kumwe na Chusa David. Ni nyuma y'imitsi mike gusa umuvugizi wungirije w'ingabo za FLN Intarumikwa atangarije bimwe mu binyamakuru birimo na radio televiziyo ubwiyunge ko uyu umwaka w'ibihumbi 2021 waranzwe n'ibikorwa byinshi muri FLN kandi ko bawushoje neza cyane ko kandi umwaka w'ibihumbi 2022 bateganya kurushaho kongera ibikorwa no kubyagura cyane cyane bagaba ibitero byinshi ku birindiro byinshi by'ingabo z'u Rwanda. Ubu noneho amakuru atugeraho nuko mu karere k'amajyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda n'undi ahasanzwe habera imirwano aremeza ko kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 z'ukwa mbere 2022 ingabo za FLN Intarumikwa umugambi wo gukomeza kugaba no kongera ibitero ku ngabo za RDF Inkotanyi muri uyu mwaka wa 2022 FLN yawutangiriye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata. Bikaba bivugwa ko RDF yahatakarije abasirikare bagera kuri 5. Mu gushaka kumenya ukuri nyako kubijyanye n'iyi mirwano twavuganye n'umuvugizi wungirije wa FLN Intarumikwa Suryetona Irambona Steven Tambura. Nyakubahwa Suryetona Irambona Steven Tambura, ibiri kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga ku gitero ngo mwaba mwagabye kuri uyu wa gatandatu ku ngabo za RDF cyabereye Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata, nukuri mwe murabivugaho iki nk'umuvugizi wa FLN? Ijambo ni iryanyu. Murakoze. Mbere ya byose reka mbanze mbasuhuze nanaboneho kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2022 dore ko duherukana kuvugana umwaka ushize. Ku makuru rero uri kubona acishikana hirya no hino kimwe n'undi wese waba yabisomye cyangwa se akanabyumva niyo nimpamo niko byagenze. Ni FLN yagabye igitero kuri kimwe mu birindiro inkotanyi zifite muri Nyaruguru. Murakoze bwana Suryetona Steven Tambura. Mutwemereye ko ari mwebwe FLN Intarumikwa mwagabye icyo gitero, none mwatubwira muri make uko byagenze? Ese byabereye hehe?
kugira ngo dufashe wenda n'abatari muri ako gace babashe gusobanukirwa hariho, dore ko hari n'ababa mu mahanga ariko utwo duce batuzi. Ijambo ni iryanyu Suriyetona Steven Intambara. Urakoze. Muri make uko byagenze nuko FRN yagabye igitero ku wa gatandatu tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2021 ku birindiro by'ingabo za RDF biri mu mpinga za Nyanzare mu kagari ka Ruhinga, akarere ka Nyaruguru, mu murenge wa Nyabimata mu ntara y'Amajyepfo. Ibi byabaye rero ahagana saa 11:05 z'umugoroba. Imirwano yamaze iminota irengaho gato 30 kuko imirwano yahagaze saa 11:37 z'umugoroba. Bwana Suriyetona Steven Intambara, niba atari ibanga ku ruhande rwanyu n'urw'abo muhanganye, mwaba mwabashije kumenya abahaguye? Muri make mwatubwira ibyavuye muri iyo mirwano, dore ko hari kuvugwa byinshi ku bijyanye n'ababa bahaguye. Ijambo ni iryanyu. Icyo nakubwira ku bijyanye n'abaguye muri iki gitero, ku ruhande rwacu twe nta musirikare wacu wahaguye cyangwa ngo akomerekere muri iyi mirwano. Gusa ku nkotanyi zo twishe izigera kuri 5 twiboneye n'amaso yacu. Abavuga babiri sibyo, ni 5 kuko abo nkubwira nabo twiboneye n'amaso yacu twahagazeho. Gusa bakomeretse bo ntitwabashije kubamenya kuko zahise zibirukankana zisiga imirambo. Tukaba rero twarabashije no kubatesha imwe mu myambaro yabo ya gisirikare irimo amakoti abarinda imvura na za antibare. Suriyetona Steven Intambara, ubushize tuganira mu kiganiro duherutse kugirana, ubwo hari mu mpera y'umwaka ushize, mwatubwiye ko uyu mwaka w'2022 urugamba rugomba guhindura isura ndetse rugafata n'indi ntera. Ese kuba mutaretse ngo iminsi mikuru ivemo, yaba hari gahunda nshyashya mwatangiye cyangwa hari ibindi muhishe y'Abanyarwanda? Ijambo ni iryanyu Suriyetona. Urakoze. Nibyo ubushize nakubwiye ko twakoze ibikorwa byinshi birenze umuhigo twari twihaye, ariko ko tutagomba kurekeraho ngo twigaramire, ko ahubwo uyu mwaka ugomba kuba karusho kuko urugamba rugomba guhindura isura rugafata indi ntera. Kuba rero FRN yaragabye igitero mu bihe by'iminsi mikuru, ndagira nkubwire ngo mboneraho no kubwira n'abandi bose babitekereza ko twe nta minsi mikuru tugira. Ugira umunsi mukuru akanawizihiza n'ufite umutekano, kwishyira ukizana n'igihugu. Twe rero muri ibyo nta na kimwe dufite. Igihugu ntacyo dufite, twagihejwemo, ariko tugomba kugiharanira, ntabwo tugomba kugoheka. Umutekano no kwishyira ukizana nabyo Abanyarwanda ntabyo bafite. Baricwa buri munsi, barafungwa, bagashimutwa, bakarigiswa. Ubwo se umutekano watuma wizihiza umunsi mukuru ni uwuhe? Waba nabitekereza ko FRN tugira iminsi mikuru yo kwidagadura yaba yibeshya. No kuryama ntituryama kuko twe turavuga ngo turi ku rugamba, kandi umusoda ntaryama mu ntambara urugamba atararurangiza. Tuzaba twishima twarageze ku cyo dushaka kandi duharanira. Ndavuga uburenganzira duharanira bw'Abanyarwanda, nitubugeraho nibwo tuzidagadura. Mu by'ukuri rero twishimiye umusaruro w'uyu mwaka twagezeho, uyu mwaka turangije, kuko ibikorwa twakozemo 34 biruta cyane ibitero twagiye dukora mu myaka 3 yawubanjirije. Ndetse twihaye ingamba zo kurushaho tubifashijwemo n'inkunga z'Abanyarwanda bakunda intarubikwa za FRN. Twibutse ko mu mwaka wa 2018 twakoze ibitero 11, muri 2019 twakoze ibikorwa 25, naho muri 2020 twakozemo ibikorwa 7, ariko uyu mwaka wa 2021 turangije twawukozemo ibikorwa 34. Ibyo rero tubishimira Imana yabidufashijemo n'abaduteye inkunga. Bikaba rero bitwereka ko kubirenza nabyo mu myaka iza nabyo bishoboka, kandi ikingabo za FRN ziyemeje zishirwa zikigezeho. Suriyetona Intambara, hari amakuru mu minsi yashize mu mpera z'umwaka yakwirakwiye cyane cyane muri Afurika y'Epfo ko ingabo za FRN inzara izishe, ko ndetse n'u Burundi buri gutoragura abishwe n'inzara. Ibyo bintu nibyo murabivugaho iki? Ijambo ni iryanyu. Sha ndabasetse. Ayo makuru siyo. None se mu makuru bakubwiye ko Burundi bwafashe bangahe? Abo ni babandi bikirigita bagaseka, kandi ayo makuru dufite ikimenyetso ko abavuye mu bakorera Kigali, kandi tuzabigaragaza vuba kuri chaîne yacu ya YouTube yitwa Twaje Intarumikwa za FRN. Ni chaîne nshyashya ya YouTube yitwa Twaje Intarumikwa za FRN. Narangiza rwose mbamara impungenge, kandi umuntu wishwe n'inzara ntiyashobora kugaba igitero. Nge numva ahubwo
inzara yarisha ingabo za FLN, ingabo za RDF zagabanya umubare wazo hariya mu karere k'amajyepfo y'uburengerazuba, cyangwa izo ngabo za RDF zikaba ziri gutangaza ko ziri kuzitoragura. Ibyo rero ni ibinyoma, mubareke mu gihe turi kwishima ko umwaka twakozemo ibikorwa byishimishije, abandi bari kurota bagaca imigani. Ni ngombwa ko igitutu cyongerwa kuri leta y'agatsiko ka FPR n'igisirikare cy'ubwoko bumwe, kuko igihugu cyacu kigomba kuba icy'abanyarwanda bose mu buryo bureshya imbere y'amategeko. Nibyanga rero ngo binyure mu nzira iboneye y'ibiganiro, ubwo nta kundi sasu niryo mucamanza, kandi iyo ntego yo kubohoza abanyarwanda no kubahesha uburenganzira bungana imbere y'amategeko izagerwaho nta kabuza. Ikindi kandi ndasaba nkomeje cyane abantu bose ni ugushyigikira ingabo za FLN zafashe iya mbere, arizo ngabo z'abanyarwanda, kuko igihugu ni icya twese. Tuzongerera ubushobozi bwo kwihutisha urugamba rwo kubohoza igihugu cyacu. Kandi abasore barabigaragaje ko ari abagabo, kuko barwana basatira umwanzi, badashaka gusubira imahanga. Ikindi nuko iyo biyemeje gukora ikintu bashirwa bakigezeho. Tubashyigikire rero twese. Ikindi kandi dushyigikiwe n'Imana n'abandi bose bakunda amahoro, cyane abanyarwanda babujijwe uburyo na kariya gatsiko. Nta gushidikanya rero tuzatsinda. Icyangombwa nuko buri wese agomba gutsinda ubwoba, agatanga umusanzu wo kwibohoza no kubohoza igihugu cye. Ndabashimiye cyane rwose mbikwe ku mutima. Ahasigaye rero mukomeze mugire umwaka mushya muhire n'imiryango yanyu, naho ku rugamba rwose ntimugire ikibazo, turahababereye. Naho abari kubyinira i Kigali ni iby'iminsi mike, muzabibona mutangare. Murakoze rwose, ndababwiza ukuri ko biriya byo kubyina ni iby'iminsi mike rwose. Moriyetona Irambona Steven Tambura, umuvugizi wungirije wa FLN. Reka tubashimire cyane kuri iki kiganiro cyiza mutugejejeho. N'ubutaha turizera ko nabwo muzatuganiriza kugira ngo tujye tubariza abadukurikirana ibyo baba bari kwibaza. Murakoze rero, naho ubutaha. Nanjye ndabashimiye, murakoze cyane.